Wengane zawethu impela sibona lapha kumgcoli kaMaskandi ke umthandeni ke igcwama ke lisho kanjeba ke selivule ke construction ke yokwakha ke amabhilidi nawo ke ama malls ngaphansi kwayo ke iSK Brothers Constructions. Bafowethu ke ngaphansi basikhuluma kakhulu ke ngicela manqala nginibingelele kuyona ke Mboso City MTV City nje mosiqala ngani channel ake wenza kulungile uciphize subscribe nawo notification bell uzithola zonke izindaba ke shisayo nazo ke zitrendayo wengane zawethu. Impela ke wengane zawethu sibona lapha izindaba ke ezinhle ezinzophana kumculi kaMaskandi igcwama ke lisha uyena ke umthandeni njengoba ke sevule ke iconstruction ke yokwakha ke amabhilidi nawo ke ama malls ngaphansi kwayo ke iconstruction ke abathi ke SK Brothers Constructions bafethu kanti ke wengane zawethu impela ubonakala lapha umsebenzi wabo ke ukuqala ke ebewenzayo njengoba ke sebeveze ukuthi cha impela ke sebevele ke sebeyasebenza ngaphansi kwayo ke le nkampani njengoba ke impela ke bekhaphela ke wena ke ama double story bebhizi phana ke igeja ke impela ke liphakama phana ke ezinsizweni. Hayi ke bafuthi impela ke izindaba ke ezinhle lezo masibona ke abaculi ke bakaMaskandi ke impela ke benza ke izinto ke ezihlukile ke ezingaleni ngaphandle kwawo ke umculi njengoba ke sibona nalo ke igcomelisha ke lizike nenye ke manje nebengalindelwe ke umuntu phana ke endimneni yomculo kaMaskandi. Bafuthi impela ke zinjalo izindaba ke ebesiniphathele zona la kwimbuso City MTV. Kodwa nje thina ke sithi ayihlangana kuyona ivideo elandelayo.